Pasiteri Kabandemable yarokokeye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu karere ka Ngororero mu cyahoze ari komine Kibirira, hamwe mu ho yageragejwe ku ikubitiro mu mwaka wa 1990. Ubwo rero bari bagambiriye kugira ngo batsembe umututsi kubera muri 1990 mu kwezi kwa 10 abatutsi barishwe bamaze kwicwa bagera kuri 837. Ya mashyaka yarushijeho kwenyegeza cyane, bazanaga amacumu, bazanaga inkota, bazanaga imihoro. Ibyo ni ibintu byabaga komanywa. Aho muri Kibirira hari harahungiye abatutsi benshi kubera guhigwa kuva kera bitwa ibyitso, ariko bigeze mu mwaka wa 1994 birushaho. Hishwa ry'abatutsi n'ubukana jenoside yakozwemo n'amateka atazibagirana kubayirokokeye muri aka gace. Baraduhize muri 1994 duhungira ahangaha kuri paruwasi. Umunsi nk'uyu nguyu nibwo twahavuye, padiri amaze kudusomera misa avuga ati ubu biranze nyine nta bundi buhungiro ushoboye agende. Ubwo bamwe barapfa abandi turagenda tugera i Kabgayi. Hapfuye abantu benshi. Umuryango wanjye twabaze 162 muri 1990. Ahasigaye rero ngerere. Nubwo banyuze muri ayo mateka asharira, ariko bagaragaza ko bashoboye kwiyubaka kandi bakomeje urugendo rwo kwiteza imbere. Mbanze shimire leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ushoboye koroya inka yarayihawe, ushoboye kugira karimo yashobora gukora nawe aragakora, kandi cyambere gikuru na amahoro. Leta y'ubumwe yadushyize hamwe iratubungabunga, abashoboye korora bahawe inka. Uburyo ubu ndashima leta y'ubumwe kuko imbaraga yakoresheje mu kutwubaka ni nyinshi. Farije yaradufashije, leta nyine iraturihira, turiga segonderi irarangira, twiga kaminuza. Ubwo iyo akazi kabuze nyine umuntu aragerageza akikorera, ndacuruza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatumba Mukamana Soline avuga ko hari impinduka zabaye mu mibereho y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rugamba rwo kwiteza imbere. Harimo n'abiyubatse bageze ku bikorwa by'indashyikirwa, bahinga kijyambere, borora kijyambere, ubona koko bashobora no gufasha abandi. Nabyo dushimira imiyoborere myiza irangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ko imiyoborere ntago iheza, bameze neza. Urugendo bakoze kuva icyo gihe, kuva muri 1994 kugeza ubu ngubu bariyubatse. Kugeza ubu mu rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kibirira haruhukiye imibiri irenga 24 barimo n'abapadiri n'ababikira bakoraga muri paruwasi ya Muhororo, abiciwe mu bitaro bya Muhororo no hirya no hino mu masegiteri yaragize komine Kibirira, komine Satinski ndetse na Ramba, zari zimwe mu zari zigize perefegitura ya Gisenyi. Tuyishime Jadofis mu karere ka Ngororero.